Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki khana school na ki lai tali ki school ki badan ha Mawryngkneng constituency ki la yo sngo bha di ki kamra class ba Thymmai ki bala penchna da uba Ïingskul kharbran UMLA ka than ya ka bala yo ban khap yo ribon kum kadak ban Plie Thymmai no ya ki kamra class kini ki school ki kanthop ya ka Mawryngkneng Presbyterian Secondary School ka Jubilee Presbyterian Secondary School bat ka wei pat ka school ka bakham karpang bat ka bakham itanat ka dei usoso tham LB School ka bala yo Thymmai ka Ïingskul bat santali ki kamra ki Thymmai ha ka porman step UMLA ula khap yo ribon jo ka kamra school jong ka Mawryngkneng Presbyterian Secondary School haringkat ka jing sakhilang ka Miss I Nongklau ka baderu ka principal Upastor DA Kharkangor nangta ki temen basan ki nohikai bat ki khana school kane ka kamra school ka de ka balashna naka SRWP scheme 8000 apusan ha ka jinglut ka ba saulak tingka UMLA ulalet ban Plie sa ya ka kamra school ba Thymmai jong ka Jubilee Presbyterian Secondary School ka ba de ka school ka ba penya da ka jingeseng Samla Presbyterian Mawryngkneng ha kani ka sngi lawan bandon lang utamen basan FR Tiuso o President ka Managing Committee Reverend AM Lawai Headmaster ka school ba H Kriam Mujat u Chairman ka jingeseng Samla Presbyterian Mawryngkneng ba F Khar Umnut urang ba dong ka Lapsendet ba S Khar BQ uskatri ka dor bash no Mawryngkneng ki wei pat kitemen basan ki nohikai ki kemi ki kpa bat ki khna school na kalyang kinong kren kilapan pao ka jing sngongu bat ka jing ai khublei yaw MLA ka than ubala kloi ban senyang bat ban no ka jing erap da ka scheme sha ka ni ka school ka balala ban ai ka jing mentoi shibun ya ki khna puli kile thu bakat banang ki ka jing bun ki khna school Hynrei MLA jukantai haba ka school ka don kam kanu ka jing erap bat uju kloi ban kner ka jing erap sha ka constituency baro ka wei Additional classroom access from Mawryngkneng High School, Mawryngkneng amount 20 lakhs. Again, left scheme 24-25, 13 Mawryngkneng constituency. The visual pastor, the Ïingskul international, the Ïingskul baru, the business, school, baik di perjuangan, di member kapaki, baik di bahasan orang kita. Kini kecil, kami melakukan kontrak seperti ini kamera, mengenai start miskin, baca usaha masalah tingkat. Dan dekat dari dalam stong bahasa ini kayak kios ke stong yang madong iba kasamat kita inovasi ke school kemudian kira iba nanti kira orang mirpo gini ofsan ko police department baru kilo kini apa kami ini ribon pun gerak cipri gini kemas ini ke school. Bayhun Jepang dari Sekretari WMC di Ayana Ayo dengan kabupaten Plie ini school akan memberi insentif tersebut. Kira kita untuk positif. Batang kita kira ngilam kita kira baik kita tahu baik kita lalu jadi insentif. Dengan orang ini kelas school pulai bandon katang hakim jumpi kelas school. Ada lagi jumpa katang pulai school pion ban long ayu dia saya sini. Pulai ayu saya sini.
Te kata niga Tang ujung pi. Pen menung sultan di school pun long utang belum. Kata school misalnya, tu di school pun long utang belum thok petri, thok cerewet, thok belum panam tam perkara kasih jadi. Perlaikan begitu belum jung kari pinat, jadi peran, kemudian bersawat, menjadi kids. Kami belum panam jung pakai. Te kita api one school berkan dan tahun, ane US kita belum doktor, kita belum engineer, kita belum officer, belum profesor, kita belum police officer, kita belum kita ketemu kita belum nurse, macam tu. Jadi kita tahu kasih macam ni. Te mana kita tahu keriban krisitam minat, bat tumau manusia tamu orang wong ba berang beri basta mono berabandang. Tak kena beri kena kulon penting. Tikam ta kini kita kena ipi rayo kini ke school kubah. Lalu stop at layer nak di short to see. Jadi kita kam hobi kita sub computer. Tapi kena jungi ke mana ke sub. Ini kayak football. Kum sembor lang denja lepo nanti lepo. Jangan kita berusaha tahu santai bo. Kau kita paglalong pagpodam. Seperti ini, kasap juga kemudian dia football. Tiru tadi kasap football dia tidak. Padahal pun kasap belum main. Hanya belum shadow. Kata ada kita beri kalau dia buat belum kalau kamai cakap. Kita ni bagi sini kita kian paling kita competition, mau kita banyak jakun, mau kita buat challenge sekian jum peak na school. Kita belum berbuat. Kita Pakistan, kita minat, paswatan mereka. Ketika keluar dari ada makalawai, jom Islam, jom kali juga state, kesal pergi kena mau kena sekolah mentah. Kali bucai sir, MA Badan Buram Jungi, Shri HS Kharpran. Iba pelat, ia kini kepor koridor, mana dan kat dan bat ke sekolah. Ya kini ke sekolah, laseng dekat jinsen samlan atau kesnam kendai spa kendai puar. Bat mentah calaya inti life soul tuli kisnam. Bat nilai iru ya ke jingnang kiu syafrang juga di ke sekolah na way usnam show usnam. Na kaliam juga jinsen samlan idap dekat jinsen ngomu bat ke jinsen dokumen shibun ya ke mensir naklo jungi MA Badan Buram Jungi. Habang itip ba ila not sunyang ila ai ke jingerap syak sekolah jungi ya ke additional classroom ling ba ke scheme SRWP. But kani kalalong kecing mentoy ke bakodor ya ke school hakani kadong kumba nilai osngaw balakran hakmat dai pastor balong i headmaster ke school. Kecing ai kecing pi ya kani ke kamera kelas so kalalong kecing kerku ke bakrau kani ke school. Naman nilai tip bat nilai iru ya kecing nang kiu jong ke enrollment ju kina school mentausnam. Kumta na kaliam juga jing sang samla. Nyumdan ni bansir kuliang episa. Hynrei tang gawai keba nila bande ya kene ke jing sbun ke jongpi hapreng jongi kelong. Bangin jai kurtu junam ya kikam ki babha bapilale nak benta ke school. Om tang kata bangin duai hauble. Bon nam ai api ya ke jing stan ke jing shampang. Bat ke jing kot jing kia. Bapenangla Panjalan ya kini keri berkejat bendrio jungi haga jing shisha. Bat kunjuru bat penangla ban tradap ya kikam kibla bencet api nak benta keri bat nak benta kini ke constituency baru kuai. Managing committee kamtam ya MLA Badan Jungi ba just happen ba dalam tak ni yang kapor kamtam ru dan wa senyang ya kini ke kamla kini ke school jungi pemba Ïingskul jungi lampun dan mencibun yang kecilnya di ni ai kebreng tak ni baru ni ternyata lupa nang di sakmat lu nang ya dalam kata ke school jungi ba nang no sinyang ya ke school kapede ke school jungi ba umang on pi ba kicindang kam jungi hilong bopun ditang lagi ni petini pedang semua hai pi ba